So, this is my vlog before, guys. So, akong ipakita ninyo ang improvement sa merkado sa Hagna. Diba? So, this is the right side. So, this is the previous and the newest is the new Pagina Bridge. Saan siya, guys? Previously. So, the bus. Yung ang tubangan sa merkado. Tubangan sa merkado. Almost ko ano. So, muna yung tubangan sa merkado. And I will see you soon on my next vlog, guys. So, welcome back to another episode of my Hagna vlog. So, for today, I will be showing you ang bagong bridge sa Pahina. So, karon I am having my jogging from Bungay Ilaya to Luok. Tuyok na ko. So, gituyok na ko og dong Pahina. Just to have a clear view sa Elam Bridge. So, ako ipakita ninyo, guys. Bye-bye. So, I am approaching sa new Pahina Bridge. Gikan ni Anhe padong atos sumpay dool sa merkado. So mo nga aking vlog, guys, and this is the improvement for today's administration. I don't know if this is for today's administration, pero gihimo ni siya sa before, pero na-realize og nahimo karon nga administration. So this is a combination of two administration tingali. So this is the Pagina Bridge, ang Kalmayon Bridge. So siya, guys. So this is the new Kalmayon Bridge sa Pahina. So munig sa pikas nga bridge man is Pahina kay there is katong pikas nga bridge padong sa kuan kanang sa church. So siya. So darag dagat, guys. Atong ipakita og balik ko. So, this is the Kalmayon Bridge in Pahina. So akong ituyo ko balik, guys, before continuing. So nindot na. Magiana ni siya padong sa plaza kung ara pikas maagi. So congratulations di ay kay nahimo na jud ni at long last. So going to other bridge to. so going to other bridge using my lain-lain na color nga shoe. So gikan ko ga jog and ari ko miagi going home. Ano siya, guys? So napay gamay nga kan pero gamay na siya, guys. Okay, so di familiar ni nga place. This is Pahina going to Pantalan. So daghan na improvement, guys, especially ang dan. Nahinay lang nga to view, diba? So familiar man nga house. This is here in Pahina. Sama na siya, guys. So da familiar man to diba? Padong man to sa katong church pod sa Pahina. So this is the area. So hinahinay lang ta. Sure.
So I am now going to the bridge, another bridge. Mo ni ang bridge kung gikan ka sa merkado pasulod sa Pagina. Other bridge dol sa dagat. So this is already the improvements sa bridges. Gipadakan gyud nila ang area, guys. Diba? So kilometers di ay pud siya. Kilometers. More than kilometers na siya, guys. So wala nga ang bridge. So this is already the bridge. Nga na connect sa pantalan. Okay. So this is the bridge. Okay. So taas-taas siya ito, guys. Oh. Taas-taas na yung video, guys. So this is kilometers, I think. And this is the improvement sa Pagina na bridge. So nata sa merkado. So muna ni ang bridge na connected sa merkado and also sa pantalan, guys. So akong ito yung pagbalik, guys, just to have a clear view sa bridge. Okay, so this is the bridge. So going there muna bridge, going there muna siya. So natagaan na jud og pansin ani, diba? So this is another improvement sa Pagina, which is located at Jagna, Bohol. So congratulations to the administration and the other organization nga na-realize ang bridge nga hagbay rang giyango sa kadaghanan, especially sa taga Pagina. So I think that's it, guys, and see you soon sa akong next nga vlog. So